Chhiartu zong te sibai ule Hruaina eng bigli round up hun kan no thleng le ta a caution rong bol na sang chansin ilo clear hawang u Synod Executive Committee voice ni somkwa pakwana antu November ni somni pathum ni laini chommadar som khan Synod Executive Committee voice ni somkwa pakwana chu Synod Officer JM Lloyd Hall antu meeting hi Synod Moderator Reverend Dr. Lalremsangi Karal te in a Shwaya Synod Secretary Reverend Zedil Matswan report pe he meeting a hian thunga itwa tur agenda pakwa chhop chuani a thurel tur zinga Synod Office Superintendent Ruat Chungchang te Coordinator Omna Lalremsangi Chungchang te Doctor Super Specialist Law Fuk na chutna le recruitment rules schedules a tel rotna te Family Guidance and Counseling Center kai Hruaina en Chhiartu te le caution impum khana chungchang ruam manna te chu alang sar zwal te anni SCC meeting a hian aizol chunga tangin somli paruk le aizol pona tangin somriat pakhat anwain members a somni pasari an kala November ne somni pali ninga ne khan SCC voiza thumna an thu chun zom le a kumsang ni somni pathuma tanga sang ni somni pali budget estimate and clear howanga kumsang ni somni pahnia tanga sang ni somni pathum additional budget deal na ngai to ani bokang free zone sang ni somni pahni ma zain ti seak tluang taka zo fel ani Sinful Center KTP board say praise on sang ni somni pahni ma zain ti seak na chu November ni sompare zir top ni zan khan result puan ni zo fel ani a final round thlen na mun mission veng thlang Presbyterian Caution Golden Jubilee Hall a result puan le loman sim ngal ani a praise on sang ni somni pahni ta na thlan chumal somdong zwali tlang nuam west ani a pahni na chu dur tlang nu la ram nun moi pathum na chu laipui tlang nu la arlal nun tluang ite ani praise on sang ni somni pahni a hian KTP branch sang atangin mi zathum somsari pakwa antel ani pakhat na hian sum fai cheng noi khat pahni na cheng singa le pathum na cheng sing thum theu lan anni a an pathum hian citation le trophy lan tel vek an ni bok top 10 zinga mi pasari te chu cheng sang sari theu le citation lan an ni vek bok result pon zan hian praise on sang hi som paruka pakhat na nulala rin moi le pahni na tlangwa zorin sang a sai lo te praise on group zai sang hi som pasari a pakhat na damveng branch te praise on band sang hi som pariata pakhat na electric veng thlang branch te Mizoram Synod Choir mission veng thlang band le praise on sang hi som ni pahni a pakhat na te an zai ani Aizol Theological College in College Day voice om nga pasari na an mang November ni sompare zir top ni khan Mizoram pathian thu zirna in pui Aizol Theological College swan kumtina an no ti thinangin College Day voice som nga pasari na lom na hunan mang covid chileng awang kumni lai kalphung pa nga ya lom the ni to lo nuwa kumin hian kim changzo ka program man the lo ni ta ani Synod Moderator Reverend Dr. Lalremsangi Karal ten in khoma kai shwaya College Principal Reverend Professor Tlang Ming Thangan program mang tu te lom na thu soya kum khat kalta a ATC rongbol na peng sang report a pe bok College Day Speaker Reverend Dr. Lalchung Nungan integrity the essential quality ti thupui mangin thu cha soya ATC male voice le ATC zai pol pui ten pathian fakna hlan sa a Reverend Sizo Ramoy Senior Executive Secretary Mizoram Synod le Reverend Zedil Matswan Synod Secretary Senior ten zirlai ti tha big te hne na loman hlana loman sang zinga ngai hlu lober pakhat best outgoing student loman chu lalfil kima khat da south ne na hlan ani hun top lama Professor Lalremsangi te Dean Postgraduate Studies swan lom thu soya Reverend Lalthang Moya Synod Theological Education Board member chuan malsom na in College Day lom na hi akhar ani College Day a hian ATC faculty in literary project an nei zinga le khabu pani Mizo Christianity ti sap tonga zia chu Reverend Dr. Lalremsangi Karal te Synod Moderator chuan atlang zara hele khabu a hian Mizo Christian na zia rang le kalphung kongsang sanga thlir na thu ziak somni le paruklai oma phek zathum som nga chani in cheng zathum som nga man ani Aizol Theological College hi Mizoram pathian thu zirna ding masabere changtlung berani a zirtir tu thok nge somni pasari om mekin het lova thok pangan oma office le chung mun ma sanga thok hi a het le ni bia roi tenen mi somthum anom thung BD zirlai hi za som pahnian om meka MTH zirlai som nga pakwa DTH zirlai som pariat le DCPC zirlai pangan om bok tuna hian mi za som kwa pali in ATC hen pathian thu an zir meka ni Synod Bookroom Headquarters Building Tharhon ani Synod Executive Committee voi zani somnga pahni na thurel number somli pakhat na in Synod Bookroom Headquarters Building sakchat
tura alo rel to chu tlawng taka sakna te kalpui chho ani nuwa hon tura pe ni in November ni somni pali ni nga ni chunda som pani le chan ve khan Reverend Dr. Vanang ha karal te moderator Mizoram Synod chan pathian hne na hlani na hong Synod bookroom building thar honin khom hi Synod bookroom building thar kot zola man ni in Reverend VL Wai Shan le Executive Secretary in Church Press Com chana kai shwaya building thar satura malak chho ani dan le ma son chho dan ba ka building sak ani dan te upa h ro nga ka General Manager Press Com hne na train ngai thla ka ni nu in Mizoram Synod Choir ten pathian fakna lan sa hemi nu hian Reverend Dr. Vanang ha karal te moderator Mizoram Synod Swan Synod bookroom headquarters building thar chu a hong zui ta ani Synod bookroom headquarters building thar hi mizo pa chiara chhong ruk ni na noi bera dor tu te tan parking siam telani a hemi ne na building pumpui chhuat zaw zong hi square feet sing ni sang sari za ruk som ria zet ani Synod bookroom headquarters building thar hian ban somthum pali nein adung sei zong hi a seilai bera fit za som ni pathum ani a awang lam hi azawlai bera fit som sari pasari ani bok a chong noi bera dor tu te tan lir thei da na tur kong zaw zong hi square feet sang ni za sari som ni ani a heta hian dor tu te tan lir thei ke ni nei chi som ni pali le ke pali nei chi pariat da thei tura duan ani kong pui ana hian headquarters showroom da ni a kong zaw zong hi fit za som ni pathum a sei fit som thuma zaw ni in India ramale khabudor lian pol tak ani pha ani showroom chunga hian bookroom dor bungrwa da khol na stock room chong ni fit za sei azaw lai fit som sari pasari azaw ve ve siamani a stock room pumpuya le khabuda theiza chu cubic feet sing ni sangkhat zali lai ni in Mizoram chung le pona Synod bookroom le khabuma mo chu helai muna tang hian pek chwa thei ani don ani stock room chunga hian Synod office anin Presscom department general administration office bookroom office le committee room oma office chunga hian Synod canteen tu le Presscom general manager headquarters da ani a chong chung bera thok tu quarters pani da ani bok he building thar danglam na chu basement le a chung chong li avaya chonga a hian motor atlan lut vek thei ani he building sakna bi gatan hian Synod chuan cheng makta duai riat noi som poruk sing thum sang kwa arwa man ang taka sak chhonin a building sakdan tu man tu atan TBL architectural consultants khatla man ani a sakna hi city moya construction kola sipina thok thung showroom ale khabu chhuar sang siam tu atan moi te timber and steel works ramre kon re ni a stock room ale khabu chhuar hi thir mang siam vekani a hei hi KL Steel Fabrication Mission veng ten an thok thung ani Synod bookroom headquarters building masa sangka zakwa somsari pariat kumasak chu November ni somni pathum sangni som pasaria thia na tho chan ni in July ni som pasari sangni som pariata aban masaber phun chan ani ram manam hasa a kumthum chunga sakzo tura ram man ni ma se COVID-19 chipui lenga wangin ahun turanga ya pe manandi talawa building masa thia chan atanga kumnga na chia November ni somni pallia building thari hon the pe felalo ni ta ani Synod noi program sang te Hruaina eng channel a chauti chwa to tur ani Hruaina eng channel alo changtlun zel the nan Synod executive committee voice ni somkwa pariat na thurel numbers za som pangana chuan Synod noi department ten tangkai zo ka Hruaina eng channel an man the nan department sang te program poimo mi pui te endu om big te su Hruaina eng channel a chau chwa thin ni se ti na rel ani mission rongbol na sang longai thla ila Nepal mission field November ni som pakwa in rin ni khan bi pasari la ni swazui turin anin pe Jharkhand mission field November ni som ni pathian ni khan sikari para biak in chu upa zoram moi lai puitlang ko shan in honga biak in mun hi chinga veng ko shan le sakni in uzo than khu mate chung kwa in lai puitlang ko shan kal tlanga an sakani biak in sakna hian ko shan member te po an natlang na sahle November ni som ni pathian ni khan bi pariat ali swazui turin anin pe a Roman Catholic atangin chung ko member patni le Believers Church atangin chung ko khat member patni kan ko shan anin pe bok Ramthar campaign November ni somni parogle ni somni pasari hian scholarship dia kon biala Ramthar campaign in Reverend Lalremsangi mission board secretary kal FGNCC November ni som pakwale ni somni khan Christian chung ko seminar le campaign nein zol no ma FGNCC committee member te upadeng ming thangale twalupa PC vanalun moy te ankal KTP November ni somni pathum le ni somni palli chung khan NEICCYA chuan youth
Fest sang hi somni pahni chu Union Christian College Barapani Shillonga buat saya heta han Central KTPI in committee member te pulal ruat fela pusilal khongaya tlangwarin sai lo sai lo le nula si zone nun moi veng hoi branch le twal upamal som tluanga Assistant Secretary NEICCYA mission veng thlangte ankal question me cheni November ni somni panga zir top ni kha question me che ni voice somni parukna ni a Presbyterian question me che this one hemi pol hian bia le question a tha anti angin program an mangang kumin question me cheni a hian thupuin ang tlang pizoram thangi changte new capital complex zia nu tele fanau en kolti chu an zir ani question me cheni hi question me che in khong puilen question me cheni big ne rela Senate Executive Committee in November zir top ni nung berhi question me cheni tan man ni se tia rel sak angin kumsanga zukwa somkwa pasari changhan man chanani a Senate calendar ra po Senate ni poi mo zinga da tel ani bok kumin hi voice somni parukna an man na ani question me cheni man pui tur hian central question me che shwai tu te hetiang hian an kal bu kang kon koshana pisai lu ti chairman Kaisanaria Dr. Lalremsangi Fana Assistant Secretary PH Rin Tluangi Committee Member Lalremsangi Committee Member le Siam Pui Pau tu Committee Member te ankal ane Senate Prison Ministry November ne somni paruga changani somni paria thian lunglei District Jaila Gospel Crusade le Senate Prison Ministry Subcommittee din chungchanga inron khomna nei turin Reverend Muswaga Director akal Social Front November ne somni parugle ne somni pasari han kho high South biala Senate Social Front campaign name campaigner te Reverend Dr. F.H. Lian Sangzwala Dr. H. Saitan Tuanga le upa H. Sangzwala te ankal November ni somni pasari pathiani han mawbok biala political education campaign nei turing campaigner te Reverend Dr. Kela Lomzwala Reverend Dr. Lom Sanga Reverend Alrin Moile pu alanun Tuanga te ankalang Senate Relief Fund pe kane tun hai har san sang sang nei te hna he te ha Senate Relief Fund pe kani zema box south dam lo mi pani hne na cheng sing khat sangruk mual khanga in kang chung ko pakhat hne na cheng sing khat zema box east dam lo mi pakhat hne na cheng sang riat le zema box north dam lo mi pakhat hne na cheng sang riat te pek an ni tuna chuan Senate moderator le executive secretary the program long e thak chun zamang Reverend Dr. Vanang ha karal te moderator November ne somni paruka kan mun biak in thar hongin akala vo in pathiani hian tanshil ko shana kalanga November ne somni paria ta oi ma chuanga November ne somni pakwa MPF le political party leaders meet le PBS farewell and dedication a telanga November ne som thuma ma mit bazar veng ko shan biak in thar hongin akalanga December ne hnia pastor la thuang Reverend Caesar Ramoy senior executive secretary November ni somni paria ta oi ma thunga ni somni pakwa MCC committee a thunga December ni hnia pastoral a thuang Reverend VL Loishan le executive secretary November ni somni paria ta oi ma thunga ni somthuma SMTC a zero tour interview board a thunga December ni hnia pastoral a thuang Reverend Dr. Kela Lomzwa le executive secretary November ni somni paria ta oi ma thunga ni somni pakwa MPF le political party leader tenen in kom ho na le Central KTP committee athunga ni somthuma masi sangati kendra working committee athunga December ni hnia pastor la thuang khati zong kha tun thuma ta na weekly rona phun kan man the de suni e